Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. If ufuna ukuhlezi updated ngezinto ezenzala khona la eMzansi, ungasubscribe kona le channel uphinde uklike ibell for ama notification. Namhlanje kwivideo yethu besikhuluma ngendaba kaGabisile. Kula maviki amadlule ngakhipha ivideo ngikhuluma ngayo lapha noGabisile ukuthi uzohamba kanjani. Uzalo la confirma last year ukuthi uGabisile uyalishiya lapha Uzalo. Impela lezo ngoba indaba ezibhlungu kubalandeli balo lapha Uzalo because uGabisile i-character enkulu futhi i-character abantu abaningi abayithandayo. So ke kule video ngikhiphile kula maviki amadlule ngikhuluma ngendaba yakho lapha noGabisile ukuthi ngehle ehambe kanjani kuzokwenzakalani. Impela ngangithembisile ukuthi ngizokhe ngiupdate amakhona abasitshela khona. Bakhona ke abakhiphile khona lapha website yakhona khona lapha ipage lawo Instagram nako Twitter nako Facebook. Besho ukuthi impela kulezi 15 zakuza kuwo uFebruary za Monday kumele sibuke lapha uGabisile econfessa khona lapha esontweni. So ke lezo indaba ezimnandi futhi indaba ezibhlungu because phela my confessa vele kushuthi khona kuzokwenzakala. Kodwa impela bathe impela kumele simbuke iservice uzobe confessa esho ekhuluma iqiniso ukuthi wenzani nani nani. Mhlambe indlela azohamba ngaso uma umukelo Uzalo ngahlala impela ulibuke lapha Uzalo ngayo lapha uMonday. Danke ngiyabonga ungakhohlwa to like, subscribe and ungitshela umcabangana.